ole hei tun tum chu kan u nau Myanmar lama mi te kan biak na kan ngai thadona kan riat thop angin khitilai ta han ti vel te halkha azo phai velakhi zo fa te chen tamna ania khilai vel bor chu khi emo mizo te chen na le mizo te uhlek te omna kan lo ti thina amai ro chu alo ni lo na samaya he tilama sagaing division kan ti lama te po enga mang ve ngat mai mizo kani inti ngat hi tam tak an lo ma tuna hian chung mi tena an du ber pakhat chu ro rel na pakhata om hi an du dana ni chumi tur chuan tuna hian movement akal meka kan riat thau angin zep thu a cheng lova Myanmar lama hian kan u nau zong na thak te zinga po a chibil la wanga boina neu te om thina hengang te hi chu ale lama an thiam om ve thawa a chan chu bangma sipai sarkar hnuai a hun rei tak an lo om to a chumi atanga an tal chuat theina tur ani phot chuan enti kong zong po in ni se ro rel na khanan nei theina tur chuan an du vek tok maya chu tiang chuan hun rei tak ma ten lo la to a tuna taka khangan malak na te zu zia han pam tru le mai te po kha an tan hreom na chin a om ve a chunga wang chuan chibil ang zonga buai na te hi an la nei lek lek ani lo mo ti na te po kha om the ania khalaya ka kan riat thiam tha in ka ria kan soi ma sadwa tuna hian mizo movement akal thui to ziate kan u nau khitilama omten mizo anin ti dan tele an la mizo ziate tin trong chung chang thuwa po khitilai sagaing division lama omte point kan du lian trong lu sei trong hi pai mia lavinan manga chu tiang ang chuan tu na hian mizo la in tinga thi tam takan omani chung mi tena in sui khom le an du ziate malak na poi mo zia le mun sang sang zo na thak omtena kan in en dan ko nga po discrimination ka ti mai in en khan na kan han tiang chi te hi a omem moni o ti tur thil laum thina hemi ko nga hian u nau kan ni na zon zo ka hi kan en le na kan da poimo thar le a poimo kan tia chunga wang chuan ho in ni a po ti hian kan u nau ten thu poimo tak minon sai sak theido na lo mom hle maya ka soi bel tori lo wanga ti chuan du le zo bel ngai te o mani le kan in zo bel le nga tha ne kan u nau pa som phot mai te ang pumane alom amasa in zoram cover zona thakte an chibai kan ron buk duwa tuna pumane yan soyang khan barma hian mizo na thakte tam takan la chena chuti rol chon kan bar maram buai kan lo thiat chawangin zofa cover ten kan buai dan atira tangin voin thengin namin pum khan na lamai main mani nambil zone thute mani khobil ten malak na aron om chawa chumi a jon mizo na thakte mizo na lelungoi te tan po hian kan hakun hi andonin foi tu te le kan pa ten mizo movement aron pian be ngai ti in voi na hian barma phai i zo phai kan ti mai khampat kanan dung phei emi division zong chon sagain division a ke ni kan lo ma chumi a chuan nam movement mizo movement hi tun hai tanga ron pianga chumi a chon kan bar maram boi han enila ami tam takian anga tinge tun din mun kan tun boro ga hian nambil chibing akhuang te in mala kalangai leine common enemy kan neya chu common enemy chu he putila ti te hi ngai dan thang tele ron na te po mi puya tangin aron oma chu ti ro chon kan bar maram boi hi atinge kan mathir kan gol per ti chon federal hi kan em fepa chu federal a chuan tinge ke ni zo na thlak te hian kan bokuna ang har sanele ang boi na tinge kan la tong don kan ram zelen na sual hi democracy chaw ani lo federal ani mani aro in real na self determination ani ti te hi ni puian kan chiang chho to zela chumi piala ma chon ke ni zo na thak te hi kan pipu te tangin kan chui ila mali aro in real nam kan ni chuti rol chuan british aron lu no in ram thuma then kan ni chute po kan pa ta chuan an thate mek maya he thil hi engtin nge nam in pum khan na te mun khata kan luan zaru rian khat boy kan omang ti te hi mi pui barmala ma po he ideology hi aron lian so em maya chumi tur chuan namin pung khat theinan ti in MCR Mizo Chin organization Mizo Chin rifle chuan thei topin maron la chumi a chuan Mizo khua kan Mizo history apo ming dai to lo tur
puthum chaka khua zo mun te kanan te le khampat te po thei to pin hei manin lak puya helam ka bo kan ti maya te phei chuan MTP huwa pin malak na te po oma MTP kan ti na zona khan zoram ko veru na uten an lo thiat thim lo palta kin zoram a chuan YMA omang bukin barmalama chuan MTP oma MTP huwa ba malak na te po hi tun la ya MCR malak na hian an ron thei to pin manin ron lak puya chung ta chu kan din hunani te chuan hei MCR chuan a politic mathira hei puma na yan channel nei tu puma nei na ron soyang khan zo fa tero rel kan hoi kanom theinan yan thei to ma kan la in unaw na hi mi zona kan pum khat theinan hian mathlir thui tak te po kan nei ti kha atoi zo kan soi thei ni se puma nei tero ole alo mo me ti chuan kan zot kai lo kang chenga hei tun lai din huna hian zalen na hi chu in nei in sual chuak nei don ni hian alang ta mun sang sang zo fa mai ni lo Myanmar lam bo ruak sia mi pui ta dik na chan vo po nei reng lo ra bia an om hi ral khat barma leilung voi khat po la rap lo te po hian na kan lo ti ve fe om kan lo ti pui ngoi chawa zalen na hi sual chuak ngei ulati hi kan du pui em chau ni tuna hian ni chinai soyang deuh khana poimo ma sa pakhat ni lang chu tuna junta sarkar ne hi ni photin alan na chin te po oma hemi ko nga hian tuna zongna thak te abikin mi zo te chen na in lak to zong ho te hi I tun thil kaldan en hian in op net thein arin omem hei hi sipai la ka tang hian chan le mai thein dum chan le mai thei din huna in lading em enge in din mun chi hi le ti lai kha soya mem le ole umane ye barmaram boy han clear chuan mi puian heina chu kan chang nei dona kan chang ma lo po kan bei don reng boka sumia chuan chi chuan mi puina kan ro chin rom kan op chin rom le kan he chin rom hi enge kan jin mun tia chuan kan district kan ti mai la kan chen na mi zo fa te barma kan lo chin rom hi kali ka bo kan ti mai hian ya he kali ka bo hi division thut mun ania division hian sipai junta division hian thut chila te chuan helai kalimiu kan ti mai ta hana sipai division hi alien lutuka tlangaram lam zong poyama control ania helai division puila na tura hian chuan nakina thapui thoa tan ho na ne na la lak tur chu ni te chuan khampan dung phaya chuan kan lo ria tangin kumma sakum to lama khan khampat kem te chu la kani to khampat dung phai kan zona apta chenna khampat kanan dung phai te chu voin hun chuan ral muang view ang chuan kan langa maro chu sipai hian jet fighter mang hian adu huna ron la bom le thina chu mi din huna chuan enge kan an don ti hi chiang taka soi thei alani lo sipai tak hian chuan ron op thei to lo ma se adu huna hian motors le jet fighter ne na aron bom thei wang hian kan jin mun chu la jar thong le chu ti rol chuan helai zona thak te chen na khudung luana chuan mi pui administration ang hi kal to ma se chu mi a chuan call hi aron rol na se em maya engki ma ro re na te po ni se mi pui chunga in mei len na te call hian engki man ron control chu tak chu MCR kan din chan le kan thil tuma po ani zona thak te thawang in ho na te in pum khada in sikhom na tuizia fiatin he mi movement aron pian na chan bul pui ber po chu mi a chuan in kan thei bok nga mi pui hian helama hian mi pui sipai hi tam taki min chang kham to nam chan tuan om lo ani mi pui sipai silai von to chuan in lulinga chu mi a chun kan zo na thak pui lo thang kol lam hi helama in an lo luling em maya heng te hi engtin nge MTP te po om ve unit te MRP te po ni se mi zo huwa pin ro re na te po helama hin om ve ma se ko lo chun heng zong zo min ron nam nu saka chu mi a chuan zona kan pension de ulepa helai kan area chin le kan lua chin le kan nei chin ram hi chu tun din huna chuan ala sure mi alowa le lam hian bai pui tha kan ron ti chuan le thei chuan ni ma se chu ti ro chuan mun
mun sang sang in do na in ka na ma wa hian tun jin mun abar ma si pe pen dei big lawa elai ngo thi chu aron focus to big in kan ring lo vo in sundar khalle ti khan tahan le company kar le pan chong kan ti jet fighter in boma thak le a chung te chu kan din mun ania chu wang chuan helaya mizo in sin khom na namin pung khan na hi tun hun le na kin hun sel ta na ni ti kha karon cham thei ni se alo mo be ni aron soyang khan hei tuna hian manipur an buaya manipur buai dan chu chi le chi in kar buai na ni ya mei te le mizo buai na ni amai ro chu Myanmar lam buai na chu sarkar democracy nam thua sipai lal naram tung ding tu men ong hlaya sarkar military junta sarkar le mipui inkar buai na revolution lian tak mai ania tunaron soya poi mo mai le zo fa ten kan hriata ta na tha ka ti ve pakhata chu tuna hian sipai sarkar hi nam tu kin om se full surrender in ron in pe ni se tuna kan unau te chuan do tur an nei le ngal do na chu aron soyang khan kol ho an ni achan chu tong moi lo ni lo se Burma hi kan hriat ve phak china ta sipai ro rel na hnuai om to ania chuta an mi puite abik takin kol ho ri ruwa phei chuan dictatorship philian to maya Burma sipai du to kin mi puyan suwa sama ma an la dona thil ti an du ni pon anin munil dala ni chuan inin hi lo thia ro u kan ram te nga compensate om ve lo chumin ye lo thia lo chuan kan non nor chiang an lo thiat lo chuan kholin an ron nor chemai chu tiang ang chuan dikna chan vo nei lovin nanom to a khang ang tena an thual seilen kol ho khan lalna ron chuin kan u naw te hi an ron nek chep vele ngal don ti hi chianga tuna po kol ho hi an ning le to kan u naw te chuan an tan an dok le tran to ni chu an do le ngal don ti hi chiang renga chu ti lai kara chuan hei manipur buaina kan focus thina voi khat in do how tak zia te po kan ria tuna kan u naw bang malama om te po hi mani sum sengin anin do ba mani jana kan soi to a ti hian mani pian naram thalelo an ni bik mi alowa mai ro chu Burma sipai sarkarina dikna chan vo po nei theilek lova ara hruala wanga mani ram tlan sana mundanga om ten tangkai maya an na thoba ka pat taimin nan thoka chung sum le pai te chu kan u naw te tanan ron chung khoma chung mang chuan Burma sipai an doba i tran rual hi chakna ni angin tu na hian kan u naw ten chaknan chang chome chu ti ruale ro chuan kan u naw kan mizo pui ta tu na hian ei tur mu mal po nei lo varal tan te an ral tan na muna po engma in tuam lum na po nei lo tharep puan zar hu tur tak nial po nei lo wa om khosa tam tak an omani chung ang zong song te po chu tan pui an chak om veu rualin kan thei vek don lo tu na poi mo chu kan ron soi kan topic ang sia khan e zo fa te kan in sui khom le thei na tura ta na ma kan lak na konga hian a tha tho ang zonga kan cha thei lawani poin asum le pa yang zong tal po ake kan pe na zo fa te in pum khat le na tur tak hi kan ve kan du ve ni chuan kan rem chan ang kan u naw te ta na lo luang chuak tur hian tun truma kan in ngen duwa chu zo ram chunga mi zo te mai ni lovin khovel mun rang kan u naw zo fa te po voin ni a hian ti tak zet in kan ngen cheu ni ti kha kan soi duwa ti chuan kan u naw te ma bak tur po kan soi to atlang puin pathianin ranma ti chuan hun tha te kan la neyanga an kal zel dan tur te tin zo fa te in sui khom le na tura ta na kan ma chop om chho te kan pui kan ngai dan te le i kan ma chop chin zel te tin barmaram in do na din mun sim ate po nakina e life in tiang hian ron puan chua zel kan la tumanga a tha ne thil sei takhi mitam tak ta na nin om china enge kan puin han soi bel du anem o khalaya khan voin a hun tha kan hui ni soi tongin sei tak kan soi chuan soi tura tam do na tum dang ate podcasting te po nei thei te in bei sei ila chu chuan Burma zo pha ya hian zo ram mi pui tuna min lo hlet pui tura ta na thu to anan cha do chu mi zo na hi ala vul ranga chu mi zo na chuan in pum khat zai relin tu na hian kan ma clear khi ta kan ba bei sei pha lo maro chu ril ro kan vong renga chu zo na thak te ne na
ro re na kan hoi kan om theina tur hian ke ni Burma Mizo te hian enge kan ti ve ngai ti in voi MCR chuan zo pa te in pum kan movement akal pui ve ti hi zoram khovel zoram bule naute min lo hriat pui ve turin kan roi nge na ni ka pome tu thar ngai thak chun zom teang chin state marlam tonjang khopuya ZRAEC commander le vice commander baka atan pui tu te chen na in an kal sak thu CDF tonjang pola thu nei tu chuan a soi tonjang khopuya ZRAEC commander khammin thang le vice commander Lucas Lin thang te in biak na ZRA supporter te chen na in som paruk chu dan manga an kal sak thu CDF tonjang commander in chief u thang suan mung chuan a soya hei lo po ZRA chung te in an in bil le an nu le pa te in baka ZRA supporter te in claim ala oma kan check le anga ZRA a anin nam noi lo tak takani chuan in kal sak te po hon sak le an niang tin u thang suan mung chuan a soi heng baka hian ZRA supporter te jinga an thil ti sual khria in pe anom chuan an in kal sak te hon sak le an ni bokang ti in u thang suan mung chuan a soi chen na in kal sak te hi ZRA le atan pui tu baka an chung te an ni thu CDF tonjang ten August ni som pariat khan an ta langa ZRA te tran pui na konga in nam noi mi panga te in kal sak te po chui chian an ni nuwa hon sak an ni le thu riatani mi pui te hek nangin an ni hi ZRA supporter an ni Myanmar sipai lam tang an ni an tia an ni chuan ZRA a in nam noi na eng ma kan nei lo ti in ngai dam min di la kan hon sak ta ni ti in CDF tonjang commander in chief u thang suan mung chuan a soi mi panga in an hon sak zinga CDM chung kwa then khat an tela midang te ro CDM lama om lo te an ni nikum sang ni som ni pathum khan CDF tonjang kem pani ZRA polten trum ni lu chilin an hal cheveka ral thuam le akai noi baka reson tam tak an man sakani Chinland Sarkar Defense Ministry Chin Revolution tang rual pol te chuan me thla khan tonjang lak tum hian operation nein tonjang township an la fai vek kani tuna hian CDF tonjang ten tonjang township a in opna administration na an kal pui meka kumsang ka zakwa som kwa pathumadin ZRA te hi kumsang ni panga khan India Sarkar ne in rem na thu thung an ziaka ram ri vengin Manipur state anin ngat ti hriatani kumsang hi som pathum khan ZPCC ZRA Myanmar pol pakhat angin ZPCC ZRAEC ti in andin le a tonjang le chikha khopui baka tedim township an chevel thinani ZRAEC te hi Chin state marlam tedim tonjang chagang region kalei kabo a an mi te sui khoma zomi state din tumpol te an ni tin kan thulak na chuan ta langani Chin state Matupi township Taipuan area ko khwa a ral tan ten ei in lama har satna an tok na sa hle a tran pui vat an ngai ti ral tan hne na tanga riatani Matupi khopuya tangin mei chhnuwa tang khan Taipuan huam chung amlai rakhain pakhan tangku khwa a ral tan te chuan an tlan siat lima an hak lai chop an nei awangin ei in le silfen an mamo hle ani Taipuan huam chunga mi pui te hi military council ten thunei nan la ka tangin a khopumin an tlan cheveka ral tlan ten ei in an har sa zual hle ani Matupi atanga an tlan chhuwa khan mutbu tak nial po an keng lova Taipuan huam chunga tangin Mizoram an tlan cheveka puan sin turan mamo hle ti in rangkhel khua a ral tan mi pakhat chuan Zalen media khilani Matupi township Taipuan area a ral tan te hi chung ko som ni le pariat an nia lalui village teka in somruk Matupi palet uwa konga in zahni vel an ral tan ani Chin state chimlam Mindat township bul phiu khua a military council ten an bom le awangin 7 dai ko khan biak in le chen na in na chenwal ti Mindat khua mi pakhat chuan a soi Mindat khua a mi pakhat chuan August ni som le pakwa jing dar li vela khan phiu khua an boma
chen na in tle ma chia a mi pui ten thlawna be an hlawa wangin huana an biru hloma wan nei thlak takin thi le hliam an lo ti in a soi phiu khua an boma wang hian 7 day ko khan biak in le school ba ka chen na in a chianwal ti min dat khuwa mi pakhat chuan a soi military council te hian min dat township lak na Arakan army te an lut na sa ti an riata wangin hetia be hi an ni thu riata ni thlawna bom an thlak na phiu khua hi min dat khopui atang hian ni tlak na lam mel kwa vela omania in somnga nu fa khua an ni Chinstead chimlam min dat township chu Myanmar sipai ten thlawna an bom le wangin mipui te in thiar filim tur le in hnuaya tomna bangkar siam thau turin CDF min dat chuan August ni som pakwa khan mipui te riat tira heba ka hian min dat khopuya mipui ten him theina tur chanchin te administration hne na emo thunei tu te hne na emo ngai event turin le mipui ti chiai tur zonga thu the dat lo turin CDF min dat ten mipui ten riat tirani min dat township a April tha atangin May ni hi thleng khan military council ten thlawna in paun zanga laiarit le bom al theiba ka bom chi rang mangin voisom thum paruk an beya Chinstead hi an bom na sat ber mun township ani kum in sang ni som ni pali tharuk chung khan min dat township a military council ten thlawna in voisom riat le paruk zet bom an thlaka tual chung mi pariat telin chin mi pui sipai pathum an vain mi som pakhatin nunna an chana mi pui somnga chuang le sipai panga an hliam ti August ni kwa khan CDF min dat ten an tar langani Chinstead halkha khomonga halkha university le thantlang kho inkar motor konga August ni som hi tang khan mi pui te kaltlang an phal lo thu CDF halkha ten August ni som pakatu khan an thu chua an tar lang halkha le thantlang kho inkara mi pui sipai te le military council ten in kap thina Myanmar sipai te emotia kapal aum theya wangin phim khur thuwa thu chua hi siam an ni thu CDF hal khapola thu puang tu chuan a soi he konga hian mi puite kaltam lo ma se in ka thut aum theya wangin kaltam lo turin kan du'a mi pui civil thuam ha kalte po Myanmar sipai te emotia kapal aum thei phim khurangai hle ani anti he thu chua hi mi puite an lo him jok na na revolution pol ten an riat tir na nia thu chua le ma chu helai konga hian kal khap ani thu le kal phal le ani huna riat tir na chua ani le don thu an soi bok ani tuna hian CDF hal khapol te hian hal khalak na tura rune operation mangin ma an lameka military council te point hal khakhuwa a rungtang strategic hill chu thlawna mangin rasut nen an bomun leni US politics lam toy tengai thalok tiang kumin November tha president thang tur America ram political party lian pani chuan tan an lana hle maya Trump hi khingpui ta minglem wa thiam tak maya nia Joe Biden kha Sleepy Joe atia Hillary Clinton kha Crooked Hillary ti in minglem aphua Kamala Harris po a policy hi communist riawa chwa adua Comrade Kamala atia achangin alim thei em awangin lafin Kamala dot soi mang line Kamala a aya chele zual mi a Crooked Kamala le crazy Kamala ti te in na soi thina ni American chanchin bulian tak pakhatin anjia dan chuan reporter pakhatin enga tinge hetia ikhing puitai be wak mai tia azo na chu hetia nga mimal taka soi sel hi kan tai tilani enu hi mimal taka za na kanei lo kan ram apmangai karing lo ka du danin ka be ani ati mi amai an party mi Republican te chuan man lai angani to lawa tun lai chuan hetia mimal taka Kamala abe hi a hlok pui don lawa an riata wangin Kamala Harris politics abea mi pui a hip na per tur economy le thilman to chak chungchanga be jok turin an nge na Trump chuan an thuron chu pom lo na samaya kathiam danin ka kalang tik thar German kan ilawati dai mai August ni som pakwa khan Democratic National Convention Illinois State Chicago khopuya nei tran ni in an khom pui top ni som ni August sang ni som ni pali ni nga ni hian Kamala Harris le Tim Walz chuan
an policy mathiran soidona anni pani hi an party president le vice president candidate atan annem nget ngal dona ni he khompuya hian US president Louis Barack Obama, Bill Clinton, former Secretary of State Hillary Clinton, Senate Majority Leader Chuck Schumer, House Democratic Leader Hakeem Jeffries le House Speaker Nancy Pelosi ten thuan soibokang an khompui thim chu kan hun lola tur chu mi puite tan for the people for our future ti ani he convention a hian left wing Arab le Muslim American group chuan lungoi lo na kongzo nei an tum ve thunga Israel le Hamas in dona Joe Biden le Kamala Harris chu Israel tran lutuka an ngaya wangin kongzo hian huai hot dona ni he khompui hi US News Channel lian ten an cover vek dona C-SPAN chuan lili chung an khompui chung zong program a coveranga CNN hian 24/7 live on air coverage le special coverage zantin daria tatanga zan lai thleng anenga Fox News point zantin special title Fox News Democracy 2024 anei thinang battleground state passaria candidate tadin mun thlir thuak te ang independent voter te zinga Kamala Harris za somli pariat Donald Trump za somli Biden candidate turarin ani lai khan Trump za somli pakhat Biden somthum pariat ani ramdang mi an rama pem lut lodan chungchanga Trump paring jok za somnga pathumanam line Kamala ring jok za somthum pakwa an omani